assalamu alaikum. Haray mi hewri kam fop la landis ko jawantre parti mo e isukaɓe yaltuɓe ɓe vraiɓe ɓe kakaraji yaltodirin ka action ɓe inni kamɓe ɓe tawta gente militaire o ɓe préféri dignité maɓɓe on jonnon action ngal divisama waɗama piiji ɗiɗi tawtuɓe ɓe Mamadi Doumbouya ɓe tawta la Mamadi Doumbouya ɓe inni ɓe wonana parti politique hay e goto kono ɓe préféri dignité maɓɓe on tawtugol Mamadi Doumbouya jonnon en yii babali mo équipe makko on ɓe sukaɓe kumpay konko woni ɗon hideɗa kum yette bari ɗa on noon o wonno ɗon o yaltuno waɗi vidéo ɓoyni si Mamadi Doumbouya no fala warayɓe goto kono ɓe tawtata Mamadi Doumbouya ɓe préféré dignité maɓɓe on est ce que on faami joni ɗum no feƴƴi hande mo yaltude o inna hay bureau makko o yennama ka réseau sociaux ji ko ma tum o tawta Mamadi Doumbouya en ko ma ɓe soutenama par ce que ɓe daari intérêt maɓɓe personnel ɓeɓe on ɗo yiide ɗo hay e goto e maɓɓe ala golle si ɓe gollude no 100% innete no yiɓe gollude mais gonto Mamadi Doumbouya naɓali projet o naɓali projet ko sukaɓe golla et pourtant na golle makko ɗen na gollugol laawi na gollugol hôpitaux ji na waɗugol piɗi golle makko ɗen ko honno koyo organise élection o jonta laamu ngu civil ɓe ɓen o landaka organise ugol comme o landaka organise ugol piiji o landaka gollugo hay e laawi golle makko ɗen koye organise élection ji ɗin o jonnita laamu civil ɓe mon militaire de ko pouvoir ko soñdia tum en yii ko honno waɗi ha ɓe condamni ɓe wonɓe ko prison fof ko hoore toñe ko par ce que iɓe laami hiɓe hoolore arme ji maɓɓe ɗen Alpha Condé ko ni fellitirno o inni wawi o waɗa 3e mandat o yehi kadi ha ɓe tappali mo fewno ko watta ɗon 3e mandat ko ɓayi o hoolike o jottike few si ɓe tappimo oɗo kadi simo fala o moɓidari o yiɓɓidira e piiji ɗin fof funnangue hirnangue leydi e kampo fiitu yo wonu candidat si ñande o haysi o resisi e muɗo jooɗike billahi ɓe ittemo fiyoni mini ɓe ittemo joni noon ɓe wonɓe toon yaltude inna bambaymo sekkotomo naɓaymo kala ko faala haylotaymo ha o jooɗo ko jullere ɓen noon ɓe utilisera ɓe oni par ce que hiɓe situation tedduɗon ni hiɓe situation tedduɗon ni donc si ɓe utiliseri ɓe noon kala mo CNRD andi ɓe utilisiremo ɓe wawaymo gollirde ha nde sattene maɓɓe ɗo feɗɗa ɓe ƴettemo kala koɓe faala ɓe wawaymo joƴƴinde on yii yaltuɗo wo menen ka amen min ala haalde fus wona gaño amen yalti haysko honum tigui de kono sa yi yawu jokka golle ma ta yennumen min yennatama minen ko wonɓe ɓen tigui tigui ka politique ko ɓenno menen haaju amen woni joni noon si tawi kanko golle makko ɗen ko innuno kon ko huɗorino kon o inni kanko ko organise ko élection jiɗi wata goto mapo o inni faites-moi confiance le moment venu le pouvoir je vous le remettrai na ɗo yewtuno hen joni noon si tawi o firti ɗum ɗum fof hana ko soutene mo so tawi dine diman kago mo hara on tawatale Mamadi ɗum action Baba Ali mo lanni divise de action par ce que mo jonnede mbuuɗi 30 000 $, 100 000 ha 150 200 000 ɗum fof fisoɗugo sukaɓe ɓe sukaɓe kakitoje ɓe ala golle woni si tawi ala golle ari a jonnama 1 million hande kala guine satti ɗo a jaɓay ka a jaɓata si tawi na a gonɗiɗo few a jaɓay joni noon si tawi ɓe wawi division ɗum ɗo fof e fanki ɗum no hiɗen andi woɓɓe go yalti inni kamɓe ɗi ɓe tawta kono ɓe wonana parti politique ji ɗi donc honno wondu noon par ce que ko l'axe de la démocratie ka donc miijoto ɗe fota onon ɓe wonɓe inɗo ɗon soutenimo ɓe sukaɓe wonɓe kacci inɓe ɗon ɗo soutenimo on lanni sendude action ngal ɗum yo laaɓan on poste joni noon onon ɗi vidéo ji mon no fof an o yaltoɗo ɗe balle hande bimbi innuɗa o debbo joguitiɗo ɓe ɓiɓɓe tato ɗum haalanama ɓe identifie ɗon hajja en ɓe inni Allah ta waɗu barki sifa ɗin piiɗi mi nani yewtereji ɗin fof haalaji ɗi alda e change haalaji o yi hay guite makko ɗe no ɓe tufirino on guite makko o ko duwanoɗo hay ñanɗum ande de eɗon andi koye peti o haala konko ɗum noon ko plateforme o yeewo haala ɗum noon donc acce yaltinalngol en piiji gon ton ko tawata en habborano ka en andiraka ɗum no hande hande en ala parti politique ha hewti partiji ɗi IFDG e modèle ko ɗin hande woni parti politique yiɗin kamere immoɗen dartone o yi ɓe kidnapi ɓeɗo yiyaka ha hande en anda e compte ɓe on kono Aliou Ba on no moyiɗen andi compte on ko maison centrale joni noon si ɗum no feƴƴiri ni eɗen andi ɗum no e haalala e fus guine en tu no jooɗi no jokki e ñamugol mbuuɗi ñande ɓe mbaɓɓi mo bato makko on mo goo heewi donc yimɓe ɓen no hebdi hebbintigo ñande ngal heewi wo ñande ngal heewi ɓe yooloɗo kamɓe on yoolodotoɓe si innama no yolda ko kamɓe woni
on famille déjà ko on halde donc wona juutingo yetere si tawi ɗum ɗa wakkili sutende mo si ɓe supprima ɗo parti ji politique ɓe na golle maɓɓe noon wona golle maɓɓe noon si ɓe wawi supprimede parti yo ɓe yawta ɓe janngo e politique ɓe are noon ɓe ɓina ɓe présente to candidat ko wonno kon inacceptable hande woni acceptable ka leydi men par ce que hay ɓe substama ombutude konngol maɓɓe ngo ɓe wona candidat o yi hande ko militaire ji waɗi campagne militaire ji duwaka wadde campagne ko ɗum waɗi ɓenni militaire so wona candidat ko ma o ittateni yo ko ma o ittateni yo hande ɗe yiiɗi fuureji yimɓe kona waɗede pays yo goto sécurisaka ɓe haalde ɗo ɓenne kamɓe ɓe souteni Mamady Doumbouya ɓe lanni sendude action ngal duwano jonnidirgo juuɗe fi ittugol Mamady Doumbouya ɓe lanni hande kadi c'est à dire que na juutigo yettere mais miijitoɗe e moƴƴa onon ɓe sukaɓe yaltoɓe ɗon souteni Mamady Doumbouya à très bientôt encore une fois miijitoɗe e moƴƴa onon kadi miijitoɗe e moƴƴa onon ɓe yaltuɓe inni on tawata Mamady Doumbouya hiɗon weltana hiɗon andi nayo wonu yimɓe tuttoɓe ñameta donc